الو. نعم. ويلي تقول هاد المستراجم. شكون اللي لا حول ولا قوة الا بالله. واش اللي صار بصح؟ واخا واش فراسك ولا ما فراسكش؟ لا التسونامي غيضرب في المغرب. شنو؟ غتضرب العاصفة ديال التسونامي في المغرب. ويلي وقال لك الناس غيمشي. واعوذ بالله. Vous écoutez Radio 2M, les infos. أهلا بكم أيها المستمعون، إليكم هذا الخبر العاجل. تقارير صدرت هذا الصباح تفيد بقرب حدوث مد بحري على شاكلة تسونامي سيضرب بعد ساعات من الآن المدن الساحلية. وحسب تقارير الأرصاد الجوية فالموقف خطير للغاية، وحفاظا على سلامة ساكنة هذه المدن خذوا كل الاحتياطات الممكنة واتجهوا بسرعة إلى المدن الداخلية والمناطق الجبلية، فعلى من سمع هذا الخبر أن يشعر أقربائه في الحال. غتضرب قال لك دابا شويه غتضرب كازا كامله، غتجي من البحر غتضرب كلشي. نمشي نحيد انا كاع، نجيب ولادي عندي انا كاع. الو الوليده، شوفي ما تخلعيش، راه غتضرب واحد العاصفه ديال التسونامي. خرجوا من الدار. ضربات شكون ضرب؟ الو شكون اللي غرق؟ ضربات جيت عندي. اعوذ بالله. الو امي مسامحة شو عندك دراري؟ بارك انا عندي في سيدي معروف. بارك عليك انا عندي. خليني في سيدي معروف. الو اخالي فراسك قالت لك الوالد. وقف هذيك. واش ضرب شي حاجة في سيدي معروف ولا مازال؟ وصلت سيدي معروف؟ شكون؟ أشهد أن لا إله. والمسامحة غالي، المسامحة. هذا خرج دراري خرج. شيت هذا. المسامحة غالي. فريدة راه كاينه واحد العاصفة غتضرب، راه ضربت عين ديابرا مشى النص فيها. كاينه واحد العاصفة غتضرب في البحر، عين ديابرا النص مشى فيها. وفي عين ديابرا ردوا بالكم راه كاينه دابا ضربت دابا. وانت كلشي راه كلشي كازا. Tu me déposes vite à la Médina, nous on prend la voiture. Non mais je peux pas. Pourquoi? Je peux pas reculer à Médina, c'est proche la Médina à la mer là. Mais nous, ma voiture elle est au centre-ville. C'est pas grave, mais sauve-toi. Tu te lances à ta voiture là. Mais non. Mais vous allez mourir. Mais il faut qu'on ait prendre la voiture. Qu'est-ce qu'il y a de précieux à cette voiture plus que Il y a nos amis qui sont là-bas. Il y a vos amis là-bas, appelez-les. Comme ça je prends ma voiture vite fait, je vais direct à Marrakech. Il y a mes amis, on est 4. Vas-y. S'il te plaît, tu nous déposes vite, s'il te plaît. Tu sais, je prends le risque avec vous. Stop, t'assures, merci, je te donne plus qu'il faut, s'il te plaît. Il y a mes amis, je pars direct à Marrakech là. Je prends ma voiture, s'il te plaît. Tu as l'essence qui vaut? Ouais, j'ai l'essence. Oh là là. Merci beaucoup. Je t'en prie, incroyable, je t'en prie. On est Tu serais pas là, on saurait même pas nous qu'il y avait ça. Maman, monsieur, cours, il y a tsunami, cours. C'est bon, la Médina, c'est bon. C'est 5 minutes, comme ça on va passer une demi-heure. Vous voulez pas qu'on marche à pied là? On est loin ou pas? C'est loin la Médina? C'est un peu loin, oui. Attends, je vais prendre des raccourcis là, il faut juste que ça bouge. Reste calme, ça va pas aller. Reste calme. Ça va, ne pleure pas, ça va. Il y a un tsunami. Reste calme, ça va arranger. Reste calme. Oh là là. C'est Allah. فين نمشي اخويا؟ فين كازا فواياج تما يلا نشوف حنا نتسنى الوالده ديالك قلتي معاها كازا فواياج ودرت مع كازا فواياج ولكن ما حال واش غيكون قدامي. جيت تما سي الله انتم مقطعين ولا مقطعين؟ مازال شوف واش تبقى بلاصه واش اطلب قتيله دابا تما. لا هرب الجبل. هرب الجبل هرب الجبل ولا بغيت ما فيهمش البحر. انتم غاديين مراكش، انا ندير معكم جيش ديال الرجوله والاخوه. غندوروا غنمشيو لمراكش دابا. لا اخويا لا ما يمكنش اصاحبي. سي ماك لا ماشي ماك. واش كاين لاباس الشريف؟ لا حتى حنا واش بغيت يغرق؟ وقف هنا الشريف بلاتي وقفنا حطك هنا هنا وقفنا بلاتي اخويا هبط ما بغاش بلاتي انا نحل ليك. واش مصلي؟ صلى اخويا راه فين الدار عندكم فين؟ الدار بعاد شويه ولكن ولد خالتي دابا هو اللي المشكل.
علاش؟ راح هو اللي كاين حدا البحر، كاين في البحر هو نيت. شنو في راسو؟ في راسو هو راه مشى للبحر. هبط راسك. بلي غيضرب. قلت له علاش السواق غضرب واحد ضربه تسونامي كاع المدن اللي حدا البحر غضرب فيها شي ضرب. ولا خويا الا كاين شي حاجه قول ليه يمشيو قال لك يمشيو للمدن الداخليه اللي ما فيهاش البحر. شي بلاصه اللي ما فيهاش البحر كاع عندي راسها. واش التسونامي سميتو؟ كتعرف تعوم انت؟ كتعرف تعوم؟ والوالدين قال له والوالدين هذا المشكل هذاك الشيء علاش؟ شوفي عندكم شي راديو وخدموا دابا غبونا الايمان وداك الشيء ديالي. أهلا بكم في خبر عاجل آخر. ياك ما تكتب هذا الكلام اللي قلت الحصول الله ينجينا وينجيكم من كل خطر. كنا غير كنضحكوا معكم وسمحوا لنا بزاف، هذه غير الكاميرا الخفيه.